Ese wari uziko football ari igicuruzwa? Ese wari uziko umupira w'amaguru ushobora kuva mu buzima butoya buciriritse ndetse mu miryango ikennye wakina football ukavamo umuntu ukomeye mu bijyanye n'ubutunzi? Ndagira ngo rero nkubwire uru rutonde rw'abakinnyi 10 bahembwa agatubutse ku cyumweru mu mupira w'amaguru kwisi yose. Nkwibutsa ko iyi ngiyi ni Dako Sport Show, uyu muri kumva kuri mikoro ni Dako. Komeza ukurikirane iyi Dako Sport Show kandi ujyaho muri comment unsubize icyo kibazo ntangiye nkubaza niba hari icyo ubiziho. Ntiwibagirwe no kumfollowinga kuri Instagram page nitwa Dako Sport Show, TikTok ni Dako Sport Show, n'izindi mbuga zose yaba Facebook ni Dako Sport Show, niba ushaka kumenya amakuru agezweho n'amakuru ariho ako kanya muri sport, mu by'umwihariko muri football. Abakinnyi rero 10 bahembwa agatubutse mu mupira w'amaguru kwisi yose. Duhereye ku mwanya wa 10 turasanga umukinnyi bita HEREUPON, akina ikipe ya Bayern, afite imyaka 31, yavukiye i London mu Bwongereza, ahembwa ibihumbi 411 by'amafaranga y'amapaundi ku cyumweru. Ayo mafaranga yose ni amafaranga ahembwa mu byo akorera byose hariya i Munich. Umukinnyi wa 9 ni umukinnyi witwa Kylian Mbappe, ukinira ikipe ya Real Madrid, afite imyaka 25, niwe mukinnyi mutoya uri muri bano bakinnyi 10 ba mbere bamwe amafaranga menshi ku isi. Yavukiye mu France i Paris, ahembwa agera ku paundi 514 n'amafaranga 897 ku cyumweru. Umukinnyi wa 8 ni Robert Lewandowski, akina ikipe ya FC Barcelona, yavukiye Wesley muri Polandi, afite imyaka 35, akaba ahembwa ayagera ku paundi 549 ku cyumweru. Umukinnyi wa 7 ni Kalidou Koulibaly, ni umukinnyi wakinnye mu Butaliyani, akinira ikipe ya Chelsea, ni umukinnyi ukinira akanya ikipe ya El Hilal, yavukiye mu Bufaransa aho bita Saint-Dié-Vosges, afite imyaka 33 y'amavuko, ahembwa agera ku paundi 571 n'amafaranga 748 ku cyumweru. Can you imagine umunyafrika uhembwa amafaranga angana gutyo? Umukinnyi wa 6 ni Frankie de Jong, ukina ikipe ya FC Barcelona, ni umukinnyi ukina hagati mu ikipe ya Barcelona. Ubu ngubu uri no mu gihe cy'imvune, ari mu mvune muri iyi minsi, afite imyaka 27, akaba yaravukiye aho bita Gorkum muri Netherlands mu Buholandi, ahembwa agera ku paundi 617 n'amafaranga 876 ku cyumweru. Umukinnyi wa 5 uko tugenda tuzamuka ni umukinnyi witwa Sadio Mane wakina ikipe ya Liverpool, Sadio Mane wakina ikipe ya Southampton, akina ikipe ya Al Nassr aho Cristiano Ronaldo akinira. Yavukiye Bambali muri Senegal, ahembwa agera ku paundi 659 n'amafaranga 38 ku cyumweru. Ibyo ni 659. Can you imagine umunyafrika? Umwanya wa 4 uri umukinnyi witwa Riyad Mahrez, umukinnyi ukinira El Hilal wavuye mu ikipe ya Man City, yavukiye Marseille mu Fransa, ahembwa agera kuri 860 n'amafaranga 83 by'amapaundi ku cyumweru. Umukinnyi w'imyaka 33 y'amavuko. Can you imagine? Abakinnyi rwose bahembwa amafaranga agatubutse, bahembwa amafaranga meza cyane rwose ari ku rwego rwiza. Umukinnyi wa 4 Karim Mustafa Benzema, akina ikipe bita El Ittihad, kipe muri Saudi Arabia, nyuma yo kuva mu ikipe ya Real Madrid amaze gutwara Ballon d'Or. Yavukiye i Lyon mu Faransa, ahembwa 1,347 n'amafaranga 669 ku cyumweru by'amapaundi, afite imyaka 36. That's crazy, that's massive. Karim Mustafa Benzema. Ikirangirire Neymar Junior Santos, kiri ku mwanya wa 3, imyaka 32 y'amavuko, kihorera mu mvune kiba kirya amafaranga.
nyuma yo kuva muri ikipe ya Paris Saint-Germain agiye gusinyira ikipe ya El Hilal muri Saudi Arabia. Umwana wavukiye Mogida Closa muri Brazil ahembwa igera kuri $1,647,669 ku cyumweru. Urumva ayo mafaranga ukuntu ari menshi. The GOAT Lionel Messi, Mr. Ballon d'Or 8, igikombe cy'isi n'amakopa America n'ibikombe bitagira ingano ku mugabane w'Uburayi, nyuma yo kuva mu ikipe ya Paris Saint-Germain agasinyira ikipe ya Inter Miami muri Amerika. Yavukiye Rosario muri Argentine, ahembwa afite imyaka 37, akaba ahembwa amapaundi $2,170,973 ku cyumweru. Nyiri mafaranga mu mupira w'amaguru niwe uyoboye uru rutonde imyaka igera mu 10. Ndatekereza ko mu myaka nk'icumi ishize umuntu wabashije kumuca imbere mu bakinnyi bakina umupira w'amaguru akamujya imbere ho gatoya n'umukinnyi Lionel Messi ubwo yakinaga mu ikipe we na Kylian Mbappé ubwo yakinaga mu ikipe ya Manchester United avuye muri Real Madrid, ariko ubu ngubu niwe uyoboye urwo rutonde rw'abakinnyi b'umupira w'amaguru bahembwa agatubutse ku isi yose. Akinira El Nasri, akaba yaravukiye Madeira muri Portugal, afite imyaka 39, Ballon d'Or 5 n'ibindi bikombe bitagira ingano ndetse n'igikombe cya Euro muri Portugal. Ahembwa agera kuri $1,295,000 n'amafaranga $339 by'amapaundi ku cyumweru. Abo nibo bakinnyi 10 bayoboye urutonde rw'umupira w'amaguru ku isi yose bahembwa agatubutse mu mupira w'amaguru. Ese uru rutonde wumvise ni iki rugukanguyeho ku bintu bijyanye na football? Muntu rero wumvaga wowe utafata umwana wawe ngo umujyane mu mupira w'amaguru, nawe wumvaga ko football atari umwuga uhemba, football ni igicuruzwa, ariko ntiwibagirwe kuza gutanga igitekerezo cyawe uko ubyumva, ngo unakurikirane imbuga za Dako Sport Show. Aya rero bari abakinnyi 10 bayoboye urutonde rw'isi mu mupira w'amaguru mu guhembwa agatubutse ku cyumweru muri ruhago. Nkomeje kubashimira rero mwebwe mukomeje gukurikirana Dako Sport Show, ndetse nanabashimira ko mukomeje gukomeza kuntera inkunga, mutera inkunga ni Dako Sport Show ikazamuka. Ciao ciao, dukomeze turyoherwe na ruhago muri rusange. Follow me, support me, and then naye ndabakubita exclusive, ndabakubita amakuru agezweho, breaking news zigezweho. Kurikirana Dako Sport Show ku mbuga zose, platform zose, yaba Instagram, yaba TikTok, yaba Facebook ndetse n'izindi mbuga zose. Dako Sport Show yikurikirane. Ciao ciao.